Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. uJesu yeza bathandekayo. Umbuzo engilawo ukuthi nxa uJesu esiza, usumlungele yini? Usumlungele yini nxa uJesu esiza? Abanye abahlabela bathi bona nxa uJesu ebutha izizwe ukuma ngaphambi kwakhe, sizobonakala kanjani ukwamukela ukwahlulela? Kumbe umsindisi uyakutsho kithi athi kuhle nxe kwelungileyo, kumbe ngokuthuthumela sizoxotshwa ngakuyena? Ngakufundela ivesi Luka 18 verse ngelika 8 kulombuzo owachiwa nguJesu. Uthena kambe indodana yomuntu nxa isiza emhlabeni iza kufumana yini ukukholwa emhlabeni? Kambe nxa uJesu ebuya uza kuthola usekukholweni yini? Abanye abahlabela bathi bona the time is now. Come to him, the Lord is calling you. How will you stand on the judgment day of the Lord? The time is now. Come to him, the Lord is calling you. How will you stand on the judgment day of the Lord? Uzakuma kanjani ekwahlulelweni nxa ungaphendukanga? Bathandekayo, nxa usancengwa utshelwa ngezulu, uJesu esancenga, woza uthethelelwe, ungazenzi izaba, balekela ingozi yokulahlwa. Sondela esiphambanweni, usindiseke umusa ungakavalwa, ungakazunywa ikufa. So nxa kulento ongazenzela yona, muntu omutsha ebutsheni bakho, muntu omdala ebudaleni bakho, yikuthi wamukela uJesu ungakazunywa ikufa. Yamukela uJesu saphila, umkhonze yena yedwa. Kholwa kuJesu, yamukela ukulunga kwakhe, usindiseke. Yiyo into ongazenzela yona ngaphansi kwelanga eyikuhlakanipha emhlabeni wesono. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Baba ingcwele khona ngikhaya ezulwini, siyabonga unikezwe amathuba lokubekezelelwa siyizoni. Sengathi singabantu abazwayo, wena usazi kahle ukuthi sibabi, inature yethu sibabi, our performance is also bad. Siyazehlisa esihlalweni somusa lapho esilungisiswa khona, silungisise Nkosi othandekayo, sithethelele konke ukungalungi kwethu, sihlambulule ngemfihlakalo yelizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa ikufa. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga abathandekayo, lizakhumbula ukubana sigijima ngaphansi kwesihloko esithi sona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Izolo besibheke uRomans chapter 4 ivesi ngelika 1 kusiya ku8. Namhlanje sizobheka uvesi 9 kusiya ku12 kaRomans chapter 4. So izolo besichasisa ngokuthi imisebenzi kayilethi lutho ekusindisweni kwethu. uPaul uyala uthi kasiqali sisebenze ukuze sisindiswe. So uPaul nxa eseqedile ukukhuluma ngemisebenzi, ukuthi imisebenzi kayisiyo eyenza ukuthi siyamukeleke kuNkulunkulu, sisindiseke ngokukholwa kuphela ngaphandle kwemisebenzi. uPaul uyaqhubeka ukhuluma ngokusoka, circumcision. Zwana uvesi 9 kaRomans ukuthi uthini uPaul. Uthi ukubusiseka lokhu ngokwabasokileyo kuphela, kumbe njalo lakwabangasokanga na? Kade sesitshilo ukuthi ukukholwa kuka-Abrahamu kwabalwa kuye njengokulunga. Ngamanye amazwi, uPaul uyabuza uthi yena, kumele sisokwe yini kuqala ukuze sisindiswe? Kumele sisokwe yini ukuze uNkulunkulu asamukele? Ngakutshela ukuthi amaJuda babefundisene batshelana ukuthi kumele umuntu aqala asokwe ukuze asindiswe. Ngakufundela ivesi kumsebenzi chapter 15, uPaul ephikisana labo. Umbuzo uthi kambe uPaul wayemelane lokusoka na? Hayi bathandekayo, uPaul wayengelahlupho lokusoka, ngoba safunda ivesi futhi kwelinye ilanga uPaul simthola esoka uTimothy, umntwana wakhe wokukholwa. Njalo sike safunda uPhilippians chapter 3, uPaul ekhuluma ngaye esithi yena wasokwa ngosuku lwesi-8. So madoda, Paul is not against circumcision. Even kuColossians chapter 2, uPaul ukhuluma kahle ngokusokwa. Kodwa zwana indaba ila bathandekayo, indaba ila. Umsebenzi chapter 15 kwahlalwa phansi iGeneral Conference yebandla lakuqala lamaKristu. Uhlupho lwalukhona lapho luyavezwa kuvesi 1 kaMsebenzi chapter 15. Ithini iBhayibheli? Ithi amadoda athile eza eAntioki evela eJudiya afika afundisa abazalwane esithi,
ngaphandle kokuthi lisokwe ngendlela yomkhuba eyafundiswa nguMose lingeke lisindise. Ngifuna uyizwe kuhle iBhayibheli. Indaba la kwakungayisikho kusoka. Hayi, the issue is not circumcision here. Manje indaba ikuphi Ndlovu? Indaba la abaJuda babethatha ukusoka njengendlela yokusindiswa. Uyizwile yini iBhayibheli? Ithi amadoda ingwevu zafundisa abazalwane eAntioch ukuthi ngaphandle kokuthi umuntu asokwe ngeke asindiswe. Uthini uPaul? Uthini uPaul nxa iphendula? Zwana uverse 2 ka chapter 15 kaActs. Uthi lokhu kwenza uPaul loBarnabas baphikisana labo kakhulu. Ngakho uPaul loBarnabas bakhethwa kanye labanye amakholwa ukuthi baye eJerusalema ukuyabona abapostoli labadala ngalolu daba. Ngamanye amazwi bathi indaba leyo kayihlalelwe phansi ku-General Conference. Nxa ufunda uverse 6, i-General Conference yahlala phansi. IBhayibheli yachaza i-agenda ababedikida ngayo. Zwana uverse 5 kaMsebenzi. Ithina kwasekusithi amanye amakholwa aye ngoluhlu lwabaFarisi asukuma athi abezizwe kumele basokwe njalo batshelwe ukuthi balandele umthetho kaMose. Msebenzi chapter 15 iverse ngelika 5. IBhayibheli lithi kwasukuma abaFarisi. Omunye angabuza ukuthi who were the Pharisees? Kanti babe ngobani abaFarisi? AbaFarisi bathandekayo kwakuyisikwadi sika Nicodemus. Ngihamba yefunda uJohn chapter 3. IBhayibheli izakutshela ukuthi there was a man of the Pharisees. His name was called Nicodemus. So abaFarisi kwakuyisikwadi sika Nicodemus. Abantu ababechisekela kakhulu umthetho. So kwakungamaJuda. Even namhlanje silabo abaFarisi emachechi lapha. Abantu abachisekela kakhulu umthetho. Zwana la, ayikho la kancane into embi ngokuchisekela umthetho. Kodwa bamba lokho, kumele umthetho uchisekelwe ngendlela efaneleyo. Zwana uPaul kwenye indawo uthini? 1 Timothy chapter 1 verse ngelika 8. Uthi siyakwazi ukuthi umthetho ulungile nxa umuntu usebenzisa kuhle. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini wena ochisekela umthetho? Kuthiwa umthetho ulungile nxa usetshenziswa kuhle. Yikho uPaul akhuluma ngakho ngoba abaFarisi babechisekela umthetho ngendlela engalunganga. Bathi bona zwana iBhayibheli ithi kwasekusithi amanye amakholwa aye ngoluhlu lwabaFarisi asukuma athi abezizwe kumele basokwe njalo batshelwe ukuthi balandele umthetho kaMose. Ngamanye amazwi bathi ngaphandle kokusokwa abezizwe izulu ngeke balinuke, ngeke balihotshe. Ngaphandle kokusoka abezizwe izulu ngeke balibone. Okunye bathi hayi asikhulumi ngokusoka kuphela, kodwa yonke imithetho kumele bayigcine. Ama-ceremonial laws lama-moral laws ukuze basindiswe kumele bawagcine. So indaba kwakuyikusoka ukuthi kambe kuyadingeka yini ukuthi umuntu wonke akwenze ukuze asindiswe. Yikho babekhuluma ngakho ku-General Conference yaseJerusalema engikhuluma ngayo ukuthi kwahlalwa phansi. Ngafunda iBhayibheli yakho kuhle izakutshela ukuthi kwasukuma uPeter loJames insika zebandla bathi zwanini la madoda abazalwane akumelanga sithwalisa abezizwe ijogwe elinzima lathi esingakhoniyo futhi ukulithwala. Ngamanye amazwi vele ukusokwa sovangeli. Yekelani izoni zisindiseke ngokukholwa kuphela. Lingazikhandeli elenu ivangeli elivalela izoni umbuso. So uPaul uthi yena kuRomans chapter 4, ukusokwa akufaki lutho ekusindisweni kwethu. Siyasindiseka noma singasokwanga. Kufana lombhaphathizo. Vele umuntu kabhaphathizwa ukuze asindiswe. Hayi, umuntu kabhaphathizwa ukuze aphenduke. Hayi, umuntu kabhaphathizwa ukuze amukeleke kuNkulunkulu. Umbhaphathizo, it is the outward confession of our faith. Ibufakazi balokho okwenzeke ngaphakathi, ukukholwa. Ngiyazi omunye ngathi nyoro waye uNkulunkulu wanikeza amaJuda ukusoka nxa kwakungalethi lutho ekusindiseni kwabo. Wayisibhaphathizo nxa ubhaphathiza singasindiseki ngakho. Zwana isizathu sokusokwa sikuRomans chapter 4 verse ngelika 11. Zwana iBhayibheli ithini? Ithi wamukela isibonakaliso sokusoka uphawu lokulunga abalalo ngokukholwa engakasoki. Ngakho-ke unguyise wabo bonke abakholwayo kodwa bengasokanga ukuze ukulunga kubalele kubo. Haleluya.
lapha kukhulunywa ngoAbraham. Ya bathandekayo, indaba uNkulunkulu wathi kuAbraham asoke nxa wayesekholiwe. iBhayibhili ithi yona ukusoka kwaba luphawu, esilungu ithi yona it was a sign, it was a seal. iBhayibhili lithi uphawu, ibale lithi uphawu lithi ukuqinisekisa kumbe ubufakazi, to confirm into esivele ngeyakho. Abakhulele emakhaya bayakwazi, kawusiki isifuyo uphawu ukuze sibe ngesakho, hayi, kodwa usika uphawu isifuyo ngoba ngesakho. Bamba khonapho, ngoba uphawu kalwenzi into engasiyo yakho ibe ngeyakho. Uphawu it only confirms ukuthi into ngeyakho. Uphawu luyaqinisekisa, luyibufakazi ukuthi into ngeyakho ngempela. Zwana la, ngifuna ukunyathela ngamandla ngoba kukhona isikhathi esizayo phambidlanyana nje eduze khona, before ingilosi ezikusambulo chapter 7 ivesi lika-1 lo-2 ziyeka imimoya. Ngamanye amazwi ibandla likaNkulunkulu before lingene esikhathini sokuhlupheka okukhulu kumele liphawulwe, kumele lifake uphawu. Abantwana bakaNkulunkulu, they have to be sealed. Njengebandla siyakholwa njalo siyafundisa ukuthi iSabatha luphawu. Ngiyakholwa ukuthi lokhu liqiniso, njalo nxa uzwisisa kahle indaba yeSabatha, bamba la, njengoba ngikhuluma ngokusoka okwaba luphawu lokukholwa kuAbraham, zwana la, iSabatha lalo luphawu. Kodwa ngikutshelile ukuthi uphawu kalwenzi into engasiyo yakho ibe ngeyakho. Ngamanye amazwi iSabatha kalikwenzi ube ngokaNkulunkulu, kodwa liyakhomba ukuthi ungokaNkulunkulu. Wena ungathembi ungena ichurch ngeSabatha, kodwa kumele ufike kuJesu akuphumuze abe sikufaka eSabatheni. uJesu nguye ophumuzayo. iSabatha liphumuza umuntu, kodwa iSabatha ngelabaphunyuziweyo. Kanti baphunyuzwa kuphi bathandekayo? Baphumuza esiphambanweni. Haleluya. iSabatha kaliphumuzi umuntu. Hayi, awuphumuli ngokungena ichurch ngeSabatha, kodwa iSabatha ngelabaphunyuziweyo. Ngamanye amazwi siphunyuzwa esiphambanweni lapho umsindisi achitha khona igazi. Alright, asibuyele evesini. Omunye ngabuza ukuthi kanti kusoka kwaba luphawu lokulunga kokukholwa kanjani na? Bathandekayo, ukuze siyibambe kuhle kumele sizwisise ibackground. Lapho indaba eyaqala khona. Angitsho ngitshelile ukuthi uPaul ukhuluma ngoAbraham. Asambe kuGenesis chapter 12 ukubizwa kwaAbraham verse 1 to 4. Ngizakufundela uvesi ngu4. Ungahamba uyefunda uvesi 1 kaGenesis chapter 12. iBhayibhili lithi ilizwi lafika kwaAbraham lathi suka endaweni yakini, elizweni lakini, ezihlotsheni zakini, uye elizweni engizakutshengisa lona. Haleluya. Ungahamba uyefunda uHebrews chapter 11 nxa ikhuluma ngoAbraham, uthi na ngokukholwa uAbraham wasuka engazi lapho aya khona. Zwana uverse 4 kaHebrews uthi ngizabusisa labo abakubusisayo, lalo okuqalekisayo ngizamqalekisa, njalo bonke abantu emhlabeni bazabusiswa ngawe. Ngamanye amazwi lesi kwakuyisithembiso sosindiso waAbraham. Ungafunda uJohn chapter 8 verse 56 lapho uJesu acaphula khona amaJuda badobha amatshe bezama ukumkhanda. iBhayibhili lithi lona uyihlo uAbraham wajabulela ukubona usuku lwami, futhi walubona wathokoza. Kanje iBhayibhili lithi uAbraham wayeleminyaka emingaki enikwe izithembiso? Ngahamba uyefunda kuGenesis chapter 12 kompane siyifundileyo. Ivesi ithi yona wayeleminyaka engu75. Kodwa wayengelaye umntwana uAbraham. Uyabona indaba zeBhayibhili bathandekayo azidingi human reasoning, azidingi logic. Ungametsi, don't calculate, kodwa kholwa kuphela. Umbuzo ongaba khona ukuthi kambe izizwe zonke zomhlaba zibusiseka kanjani kimi ngingelamntwana? Kanjani enzalweni yami mina ngingelamntwana? Wayengabuza uAbraham atsho njalo. uNkulunkulu wasethembisa uAbraham indodana. Ungafunda iBhayibhili izakutshela kwadlula 8 years uAbraham elokhu engenayo indodana. Phela ngesibantu siyakwazi ukuthi umuntu ukuze abe lo mntwana it takes only 9 months kuphela. Kodwa uAbraham wahlala kwadlula iminyaka engu8. Iminyaka nothi izinyanga, uyezwa yini?
Ku-chapter 15 kaGenesis u-Abraham waqala ukuthandabuza. uNkulunkulu wasesithi ku-Abraham, "Why ungathi ulokwesaba na? Ngamanye amazwi, kungani uthandabuza isithembiso sami?" U-Abraham yaphendula uthi yena, "Nkulunkulu, the reason why ngithandabuza ukuthi wena kawusigcinanga isithembiso sakho. Mina phela ngilayo umntwana. Ya. Umntwana ukhona khona apha ekhaya endlini yami. Ngu-Eliyaza kuphela. Like ayisuwe wami isebenzi. Akungitshele baba, nguye yini okhuluma ngaye?" iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi, "Hayi Abraham, akusuye Eliyaza engikhuluma ngaye, kodwa indodana yesithembiso engikhuluma ngaye uzaphuma embilini yakho." iBhayibheli ithi ukuthi uAbraham uNkulunkulu wathatha uAbraham bahamba, they had a walk. Zwana lapha mfowethu dadewethu, zwana la gogokhulu, mama baba. Nxa ulohlupho ngoNkulunkulu kumele ube lenkambo naye, ngoba the Bible tells ukuthi uAbraham wathi engazwisisa uNkulunkulu, they had a walk, baba lenkambo. uNkulunkulu wasesithi kuAbraham, "Zwana mntanami, bheka phezulu, bheka inkanyezi, ungitshele ukuthi ungazibala na." uAbraham uthi, "Hayibo, noma ungaba lo A kumaths, noma ungaba le degree yemaths, ngeke akwenzeke ukuthi ubale inkanyezi usiqede." uNkulunkulu wasesithi, "Zwana Abraham, njengoba usehluleke ukufunda inkanyezi, baza kuba njalo abantwana bakho ngobuningi." Yikho lapho esithola khona ivesi ethandwa nguPawuli. Ya, wayicaphuna kaningi kuNew Testament. Lami ngiyayithanda bathandeka ivesi yona le. Kanti kubani ivesi Ndlovu? Genesis chapter 15 ivesi ngelika 6. Abraham wakholwa kuNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kulunga. Ngamanye amazwi, wakungela bufakazi, wayengela ngitsho umntwana, kodwa wakholwa kuNkulunkulu ukuthi uza kuba ngubaba wezizwe eziningi, yena engakabi ngitsho lo mntwana oyedwa. Yikho kuthiwa yikukholwa khona lokho. Lo mbuzo bathandekayo, wena uyakholwa yini? Lanxa ungabonakala lutho eduze kwakho, uyakholwa yini ukuthi kungaba lolutho? Lanxa usugulela ukufa, uyakholwa yini ukuthi ungaphila? Ya, lanxa uyisoni, abantu bekulahla bekuzonda, besithi awusindiseki, kambe uyakholwa yini ukuthi uyasindiseka? Uyakholwa yini? iBhayibheli lithi lona Abraham believed God. Do you believe God? Ngiyabuza. Xa ungakholwa, kholwa. Asiqhubeke le ndaba. Ngemva kweminyaka emibili ku-chapter 16 kaGenesis, wabuya umama uSara kuAbraham. Wathi, "Dedilo, yebo ngiyazi wena uyakholwa kuNkulunkulu. Kodwa mina ngiyacabanga, uyazi ukuthi ngicabanga sithando sami, ukuthi uNkulunkulu yebo uthembisile, kodwa ufuna udlale yakho indima. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ufuna ukuncediswa." Ya, ungadlali ngabomama man. Ungadlali ngabomama, kodwa abomama angazi ukuthi indaba kade. Indaba zihlala zingomama. Ya, ungahamba uyefunde kona ngale into ezaqala khona. Umfazi kaAdam, uEva phela, warobhana lenyoka bengu2. Wasethatha isithelo erojwe inyoka waphathela uAdam isithelo. Into zahle zonakala zonke. Adam wadla isithelo esithethe kuEva. Bamama, umfazi kaJobe, kwathi izinto sezibheda, izinto sezinzima, uJobe segula engesela lutho. Umfazi kaJobe wasithi, "Baba, lokhu sabambele kuNkulunkulu wakho, thuka uNkulunkulu uzifele." Umama nalo. Umfazi kaLoti, ya, ingilosi zanikeza icommand zathi, "Zwanini, phumani ligijime, balekani lempilo zenu, lingathalazi emuva." iBhayibheli lathi besasibathela besendleleni, angazi ukuthi wayesemuva umfazi kaLoti kumbe wayephambili. Kodwa iBhayibheli likutshela ukuthi, elisitshela khona ukuthi umfazi kaLoti waphelela eSodoma emagcekeni, wathalaza emuva, waba isiduli sotswayi. Kodwa bomama, wena baba, wena qaphela umama, qaphela umfazi wakho. Satan uyazi ukuthi engasebenzisa umfazi uyaphumelela, ngoba umfazi ule influence enkulu kakhulu. Kanti wena ukhumbula ukuthi uSamson wayetshaya amasotsha inkulungwane lezinkulungwane, kodwa wathanyiswa umbani kade? nguDelilah. Ya, uDelilah kuyi1. So ngicela ukutshela, zwana mama, ungavumi ukusetshenziswa kuSathane, ungavumi ukuba isikhali sikaSathane ukuwisa indoda yakho.
uyezwa yini? Kukhona umama abaliningi kakhulu abathi lanxa indoda iqinile ekukholweni ihamba ngokukholwa, umama ayidivethe. Zwana, ungabi isikhali sokusetshenziswa ngomubi ukuwisa indoda yakho. Incedise indoda yakho ekukholweni, ibambe ngesandla, uyikhuthaze, uyinikeze ithemba. Liyezwa yini bomama? Nikezana amadodeni ithemba. Lawe baba ungavumi ukuwiswa ngumama. uJobe wala wamtshela wathi kambe siza kwamukela yini okuhle kuNkulunkulu na? Ya, uNkulunkulu uphile ubuye wathatha. uJobe wathi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Wabusisiwe abathi lanxa abantu abaseduze labo sebechibilikisa izinto befuna ukuthi balahle ukukholwa, bame ngokukholwa. Zwana, ungalahli usindiso enhluphekweni zakho ngenxa yomunye umuntu oseduze kwakho. Hlale kukholweni, hlale ethembeni. Haleluya, haleluya. Sibuyele endabeni yethu. uSara uthi Abraham, ncedisa uNkulunkulu wakho njengoba esehluleka ukuzalisa, ukwenza uzale ngami. Mncedise, ngiyakuvumela mkami, thatha isigqilakazi uHaga lizala umntwana wesithembiso. Indaba endibi emfitshane, uAbraham uthi yebo Sara uqinisile mfazi wami. Xa ungafunda uGenesis chapter 16 ivesi ka-16 uzathola ukuthi uAbraham wayesele 85 years ubudala nxa uSara plan icebo, okuthi ukuthi uIshmael wazalwa uAbraham esele 86 years. Haleluya. uIshmael wazalwa ngenxa yokungakholwa. Haleluya. Ya, ungafunda kuthiwa Abraham had accepted without question the promise of a son, but he did not wait for God to fulfill his word in his own time and way. Kulabantu abaningi abamukela isithembiso kuNkulunkulu ukuthi bazathola amadodana, ukuthi bazazalela umntwana omfazi, bathola izethembiso kuNkulunkulu bazamukele, kodwa bayehluleka ukuthi balinde uNkulunkulu ukuthi agcwalise ngesikhathi sakhe langendlela yakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu uzigcwalisa ngesikhathi sakhe langendlela yakhe. God's time is not your time. God's way is not your way. Uyezwa yini? A delay was permitted to test his faith in the power of God, but he failed to endure the trial, thinking it impossible that a child should be given in her old age. Sarah suggested a plan by which the divine purpose might be fulfilled, that one of her handmaidens should be taken by Abraham as a second wife. Bakhona abantu abalengozi bathandekayo abazama ukuncedisa uNkulunkulu, babona sengathi kukhona uNkulunkulu angakukwanisiyo, therefore bazama ukuthi bamsize. Uzwe kuthiwa uNkulunkulu unceda ozincedayo. Wena asovangeli lokho. Nxa uzama ukuzilungisisa, yazi ukuthi livangeli lokuzama ukuzala uIshmael kalisindisi, lehlula kuAbraham. Afunda iBhayibheli yakho, ithi uAbraham wathi uNkulunkulu nangumntwana wesithembiso esithi uIshmael abaziplanele yena. uNkulunkulu wathi ayisuye lo Abraham, lo engikhuluma ngaye ngowesithembiso uzaphuma embilini yakho ngesikhathi sami langendlela yami. Ungamplaneli, ungancedisi. Zwana, uNkulunkulu kancediswa mani. Siphambano sikwanile asijekwa. uNkulunkulu kancedisa ukusindisa umuntu. Kwelinye ilanga singathola ithuba ngizakutshela ngoGalatians chapter 4 ekhuluma mayelana loIsaac, uIshmael, uSara loHaga, izivumelwano ezimbili. Asichiye sizoyitholela usuku lwayo iyodwa, siyichaze kabanzi. Abraham walinda eminye iminyaka engu-14 ngemva kokuzalwa kukaIshmael, wayelinda umntwana wesithembiso. Mathethu uIshmael ngeke abe nguIsaac lanxa ufisa. Ya, ukuthi uIshmael uzele nguAbraham akuzange kumenze abe ngumntwana wesithembiso. So ungazikhandela izinto zakho wena, ngeke zibe ngezikaNkulunkulu, ngeke uNkulunkulu azifune. Hayi, Abraham wabekezela eminye iminyaka engu-14. Xa ufunda uchapter ngu-17 kaGenesis, uAbraham wayesele iminyaka engu-99. Zwana uvesi 1 kaGenesis chapter 17. Ithi uAbraham wayesele iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye yobudala. uThixo wabonakala kuye wathi, nginguNkulunkulu uSomandla, hamba ngokwethembeka phambi kwami, ungasoleki. Haleluya. Ngenye yamavesi engazwakaliyo ebantwini abayitolika kabi, abayitolikisa abantu bengayizwanga, kodwa ungayifunda kahle uzezwe ukuthi i-righteousness by faith. Kumele ubambe lokhu. uAbraham wayesabizwa nguAbraham engakabi nguAbraham igama lakhe. Igama elithi Abraham walinikezwa ngemva kokusoka. Asifunde futhi uvesi
1 ka-chapter 17 kukhona engifuna ukubambe la. Abraham eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lamficamunwemunye yobudala, uThixo wabonakala kuye, bamba khona lapha, wathi yena nginguNkulunkulu uSomandla, hamba ngokwethembeka phambi kwami ungasoleki. Uyabona ibali elihlupha abantu kakhulu ngelithi ungasoleki, blameless ngesilungu, ungasoleki. Bathandekayo, abantu abaningi batolika ivesi yona lesibantu. Nxa besizwa uthiwa ungasoleki, bazama ukwekela lokhu, bazama ukwenza lokhuyana ukuze bangasoleki. Bafuna ukupheja, bazama ukwenza lokhu lalokhu. Funa ukuthi ubambe la. Wayesitshona uNkulunkulu mayesithi ku-Abraham, hamba ungasoleki, be blameless ngesilungu. uNkulunkulu wayekhuluma ngokungasoleki ezenzweni na, kumbe kukholweni, blameless in performance or blameless in faith na. Kulapho kule ndaba khona la. uNkulunkulu konke emfihlakalweni yokusindiswa ngokukaNkulunkulu, bathandekayo. Ingxenye yethu abantu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngikukholwa. Zaphinda sona lesi statement, bathandekayo. Konke emfihlakalweni yokusindiseka kwethu ngokukaNkulunkulu. Ngakutshela ngathi ukulunga kwaplana nguNkulunkulu, kwalethwa nguNkulunkulu, kwalungiswa nguye. Ingxenye yethu njengabantu kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni yikukholwa. So ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi ku-Abraham, ukukholwa kwakho akukapheleli Abraham, ngifuna ukuthi ube lokukholwa okupheleleyo. Abraham ebesesithi ngenzeni ukuze ngiphelele? uNkulunkulu abesesithi ngifuna usokwe. Uyizwe kahle iBhayibheli le. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi yena lahla konke ukuthandabuza lokungakholwa, yiwo phela umutsho wokusoka. Ungafunda uchapter ngu-16 right kaGenesis, uAbraham wathandabuza icebo likaNkulunkulu, wathandabuza isethembiso, wangakholwa isethembiso. So uNkulunkulu mayesithi Abraham hamba ngokuqonda ungasoleki, wayekhuluma ngokuthandabuza kwakhe ukuthi Abraham ukholwa kwakho akuphelele. Zwana, qonda, kholwa. Uyezwa yini? So uNkulunkulu nxa esithi soka, ukusoka kwakuyisayini. Uyezwa yini? Yokuthi Abraham lahla konke ukuthandabuza lokungakholwa, yiwo kuphela umutsho wokusoka. So kuverse 9, 10 and 11 uNkulunkulu wanikeza uAbraham isivumelwano sokusokwa njengesibonelo sokukholwa. Zwana uGenesis chapter 17. Ithi yona iBhayibheli, lesi isivumelwano sami lawe lezizukulwane ezizayo, isivumelwano okumele usigcine. Wonke umuntu wesilisa phakathi kwenu kuzamela asokwe. Wena kumele usokwe, lokho kuza kuba isiboniso sesivumelwano phakathi kwami lawe. Haleluya. Ngamanye amazwi Abraham kumele uhambe ngokukholwa kuphela. Ngafunda uHebrews chapter 11 verse ngelika 17. Ithi yona ukukholwa kukaAbraham kwahlolwa. Asiyifunde verse 17. Ithi yona ngokukholwa kwathi uAbraham ehlolwa nguNkulunkulu, wanikela uIsaac njengomhlatshelo, yena owayeyamukele izethembiso, wayeseduze ukuba anikele indodana yakhe eyodwa njalo eyiyo kuphela. Lanxa uNkulunkulu wayethe kuye, isizukulwane sakho sizabalwa ngoIsaac, Abraham wanakana ukuthi uNkulunkulu wayengabavusa abafileyo. Njalo nxa kuzekeliswa wamukela uIsaac evela ekufeni. Haleluya. Ngamanye amazwi bathandekayo, ukukholwa kwethu nxa sekuphawuliwe sizohlolwa. When our faith has been sealed, sizahlolwa. Nxa ukukholwa kwethu sekusiliwe, sekuphawuliwe, we are going to be tested. Siza kuba lama temptations azahlola ukukholwa kwethu. Ngamanye amazwi, we will go ezikhathini ezinzima, we will go through izikhathi zokuvivinywa enyameni,
abanye bazafelwa, abanye bazagula, abanye bazagulelwa, abanye bazadelelwa, abanye sizahlolwa ukukholwa kwethu nxa ukukholwa kwethu sekuphawuliwe. Ngamafitshane, ukusokwa akuzange kusindise u-Abraham bamba khona lapha, kodwa ukusokwa kwaba luphawu kuphela, kwaba yibufakazi bokukholwa u-Abraham aba lakho engakasoki. Isabatha kalisindisi muntu, kodwa luphawu, yibufakazi bokusindiseka kwethu. So wena ungaqumeli uyefika esabatheni usuku wena ungasindiswanga. Qala kuJesu, ukholwe, uphunyuzwe kuqala. Yikho ngakufundela ivesi uJesu esithi yena, wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. So uJesu nguyophumuza izoni. Wena ungaye esabatheni indingilizi yelanga esukwini usithi uyaphumula. Phumula esiphambanweni, phumula ngokwamukela uJesu, phumula ngokusabela ubizo lwevangeli uJesu abese kufaka esabatheni. Exodus 31 ivesi ngaka-12 kusiya ku-13, uThixo wasesithi kuMose, batshele abako-Israyeli uthi, kumele ligcinise amasabatha ami, lokhu kuzakuba luphawu phakathi kwami lani kuzizukulwane zenu ezizayo, ukuze lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, uThixo olenza libe ngcwele. Haleluya. Ngamanye amazwi, ukusoka akuzange kwenza u-Abraham alunge, hayi, kodwa kwaqinisekisa, kwaba yibufakazi bokulunga kokukholwa. Yebo, u-Abraham wawenza amaphutha ngemva kwalokho, kodwa wahamba ngokukholwa kuphela. Haleluya. Vuma ngihambe Nkosi, njengo Enoki wayehamba, ngithathe ngesandla sakho ukhulume mnandi nami, noma ngingaboni indlela kodwa ngizohamba nawe. Haleluya. Vuma ngihambe nawe njengo-Abraham wayehamba ngokukholwa kuphela. Ngoba ngingaboni indlela, ngithathe ngesandla sakho ukhulume kamnandi lami. Haleluya. Nxa sivala asifunde kokugcina amavesi wethu. Romans chapter 4 verse 11 lo-12. Ithona wamukela isibonakaliso sokusoka, uphawu lokulunga aba lakho ngokukholwa engakasoki. Ngakho-ke unguyise wabo bonke abakholwayo kodwa bengasokanga, ukuze kulunga kubalelwe kubo. Njalo unguyise wabasokileyo futhi labangasokanga nje kuphela, kodwa abahamba ezinyathelweni zokholo ubaba u-Abraham ayelalo engakasoki. Haleluya. Ngizagcina ngevesi Galatians chapter 3 verse ngaka-26. Ithi yona uPawuli, lonke lingabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Nxa lingabakaKristu, ngalokho liyinzalo ka-Abraham, liyizindlalifa njengokutsho kwesithembiso. Haleluya. So nxa sesikholwa kuKristu Jesu, sijoyinwa lo-Abraham, siba izindlalifa ngokwethenjiswayo, siba izindlalifa ngokwesithembiso, siba izindlalifa ngokukholwa. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ukuthi uzokholwa kuKristu Jesu ubusujoyina lo-Abraham. Kulabanye abathi nxa besizwa sitshumayela ivangeli bathi, lina lilahla amasiko, lina lilahla amasiko ya selilandela amasiko amaJuda, selilandela amasiko amaJuda. Zwana ngikutshele, koJuda silandisa ethembiso, silanda ivangeli. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kubani bathandekayo? kuKristu Jesu. IBhayibhili yami engikholwa kiyo, engiyithanda, ithi nxa sesingabakaKristu Jesu, sijoyina lo-Abraham, siba indlalifa ngokwethenjiswayo. Haleluya. Asikholwe sijoyine lo-Abraham. Abraham wakholwa. Sonke esikholwayo akuladabu lapho sijoyina lo-Abraham. Hamba uyefunda kuMatthew chapter 8. uJesu kwelinye ilanga ukhuluma labafundi bakhe ngemva kokufika kwesenturoni. Uthi yena abaningi bazakuza kimi bevela empumalanga lentshonalanga bazohlala etafuleni lo-Abrahamu. Haleluya. Kodwa abantwana bombuso abangakholwayo, ngamanye amazwi, bazophoselwa ngaphandle lapho kulokukhala lokugedla kwamazinyo. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, umbuso ungakavalwa. It is a privilege ukuthola ithuba lokuthi uzwe ilizwi, uzwe ivangeli usaphila. Zwana, nxa ungakazunywa ikufa,
phela kulento ezimbili ezingayenzakala bamba khona lapha. Kungayenzakala ukuthi umusa uvalwe wena ungakaphenduki, ungakakholwa. Number 2, kungayenzakala ukuthi lanxa umusa ungakavalwa wena ufe. Antu liyakwazi bathandekayo, ungahamba kuma graveyards emangcwabeni, abanye bayakha manje bapende babhale, uzathola ukuthi kunabantwana isize zakho kumbe ugogo kumbe ngubaba kule size zakho ezashonayo. So bona labana abantu bafa labo becabanga basazaphila. Into esingayaziyo sonke la ukuthi sifanini. So yikho ngisithi mina nxa usancengwa utshelwa ngombuso wezulu uJesu esancenga, woza uthethelelwe, woza uzojoyina lo Abraham ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngubizela kuKristu Jesu onguye osindisa izoni zonke. Angilandaba ukuthi ungena yiphi church, angilandaba ukuthi uke wayenzani izolo, ukwabulala umuntu yini, kwarepa yini, yes, ukwaba isitabani yini, uke wayenza noma yini embi ebonakala semphakathini sengathi imbi iyenyanyeka. Zwana ngikutshela, uNkulunkulu uyasindisa kungelandaba lokuthi. Ngiyakunxusa woza uzokholwa kuKristu Jesu ujoyine lo Abraham. Nxa usaphila inyama lo moya kusahlangene, yamukela uJesu, umusa usasekhona. Mfowethu dadewethu, muntu omutsha, yamukela uJesu. iBhayibheli yami ithi ukuqala kokuhlakanipha ikumesaba uNkulunkulu. Uyabona abantu abamukela uJesu besaphila basefu lanxa bengafa, ngoba uJesu nxa ebuya, iBhayibheli yami ithi yona kuJohn 11:25, okholwayo lanxa esefile uzavuka. Uyezwa yini? So bonke abantu abalalayo belalela kuJesu, amathuna abo afaka uphawu. Kwelinye ilanga nxa uJesu siza uzobabiza besemathuneni, basabele besemathuneni, bavuke bamukeliswe impilo njalo engapheliyo. Ngiyakhuleka bathandekayo, babo ingcwele ukhona ngikhaya ezulwini, babo sithanda ngiyabonga musa lothando lwakho lumangalisayo. Bayabuya odadewethu, babuya abafowethu, bayabuya ugogo, bayabuya ukhulu, bayabuya umama, bayabuya ubaba, bayamukela imfihlakalo yokusindiswa. Basindise umusa ungakavalwa, singakazunywa ikufa. Ngiyavuma lami Nkosi ngisindise. Nkosi othandekayo, thambisa inhliziyo zethu, sinikeze uJesu enhliziyweni onguye ongabamba amatomo empilo zethu. Konke esingeke sakwenza senzele khona, ngeke sizenzele lutho. Sithembe wena oyi-offer yezulu, uyikho konke, you paid it all. Babo ingcwele ngiyabanikela abafowethu, ngiyabanikela odadewethu. Sisindise uloba amagama ethu encwadini yokuphila elakho lilobe emabunzini wethu. Babo ingcwele abanye abezwa kahle emzimbeni, bayilaphe Nkosi ngegama likaJesu. Abanye bahlutshwa amadimoni, sayikhuza ngegama lakho. Abanye Nkosi othandekayo bayahlutshwa izinto eziningi kakhulu, siyaziqalekisa ngegama lakho. Sinikeze igama eliyilo esindiseka ngalo. Siyavuma, siyalamukela ngoJesu siyakhuleka. Amen.